ka mga pe? Hilig. Hilig. Oh, higi. So sa kaadlaw ikapila man ka mga pe? Naay kaduha. Naay usahay. Nakausa kay totoo ma. Pero nakadungog na kagape nga nay gluta tayo, nag collagen, makapagwapa. Nakadungog na ko. Gusto ka mo tilaw. Gusto mo tilaw. Ay gusto ka mo gwapag balik ka na mo fresh, mo bata. Kanang maynosa lang imo edad mura kag ma-18. Si ma'am. Kani ma'am, natay palaila sa imo ha, Santon Gold Coffee Mix ma'am ha, nga nay gluta tayo ng collagen. Kini siya makapa-fresh, makapabata, maka-blooming, makapaputi. Kape nga Santon Gold Coffee Mix, ready na ka mo tilaw. Ready na ma'am. Ready na. Ready. Kanya ma'am, pag mo inom ka ana, pag-usap kay mo gwapa man ka ana, makaminyo ka gahatan na. Ayaw man pa. Ready na ka ungadon. Adi lang sa Kaya tilaway na lang ma'am, para mo gwapa tag samot. Kape nga lami ang timplada. Nindot ma'am. Lami. Lami? Kape nga Malami kayong imnon. Pagka mo baon, gusto mo muga pag inom mo. Santon Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.